in zawa in chi bai vek ule ka chanela ka lo lom vek ka cheu tun chuma chuanin pudinga thina chungchang facebooka an post maroni vl ron in ti in a comment dan ngai thak hauna kan nei don ani tunai lungai thang maroni vl roni an soi saklum ni loin an soi sakma deyana a mel mai duk vek to sa ani e in khe chiang lo ani kha nun na chan tur khopin an khoi reng lo chuan tu na khoi hlum tua an pu te po hi voi khat ma tu ma ti buaya lain sual ngai lo an ni vesin mita mutu ngei po an om an khe chiang ve tok athi ero hi chu zungol vei rui thiam lo ve thin tak ruya chapo ve chi ani ve bok ti in aron comment ani ti chuan a hnu loka ngaidam dil na hetiang hian an ron post le ani ngaidam dil na vanlal roni maroni vl roni hi kan nawania tun haya va phai khuwa mi kutwara boralta pulal ding liana tual thidan chungchanga moilo takin facebook a alo komena chumi hnuwa po chuan zoram mi puiten a comment dana an ngei hlom em awangin ngaidam dil na ron post boka a mairo chu a ngaidam dil na post a po chuan thudik soya a thiam lo na te poma ngaidam dil tamai lo chuan midang ala pu kwalin ama tak phei chu alain soifi hlim le ta ngal ani kha ama post nge ania no pangina phone an khoi sak lo hrimani he thil thleng le kan naw maroni kho sak dan hi zoram mi puite chuan min hriat pui ve vek ani ti kan hriatin kan zak ema reom kan tingoi ngoi ani ama maroni hi mei chetong thei tak le do heli tu kani thu hi zoram mi puite khian min lo hriat sak ula a thil ti suala hian ngaidam kan dil tak meu cheu ani keini anu le pa chung te phei chu kan zaklu tuk hi men ngai na po kan khrelawa kan mai mi ching charani hi a ming hi maroni chu ni ve ma se a ron tlak lo ema a ming po hi magistrate shiat puina in thlak sak kan tumbok ani a mel po hi chuan tlak om lo ve hrim boka ma se hei hi chu a chunga lung oi lo le hanben mai du tan chuan chin chia ol sam pha phian don ni in alang he kan ngai dam dil na hi khongai takin min lo pom sakram turin kan ngen chewa in ngai dam thengang lofa mai chan nge ya han chu cha lemo han ben ve deu in du ani poin va phai khuwa lo kalula phal takin in kuta kan lo hlan don nia min kol chok ve du le han khoi fin deu du in om poin kan phal ema chu tiang ti theite in lo omani chuan a ei le in man le in sen so tu lang zong chu in sen kan in huam bok ani chu tiang ti du te in lo omani chuan hemi number a hian min lo be mai don nia 600 278 6255 tun lai hian he comment na le ngai dam dil na hi facebook le whatsapp group rang forward ania alem nge atak nge an fiam thu nge ti ero fin fiana ka nei lova mi in thina hial an to lai le a chung te mi tuitla po la hul done moni ti la ya he tianga lo ti kwal hi a tul lovin a poi tak zetani kan chung te chunga thil thleng emo kan chunga thil thleng ni ta se he tianga ti hi kan duangem kan bible chuan mi ni chunga an ti ai du turang bok chu mi chunga ti vero ti ani kha hei hi mizoram khopa khata mi pakum som ni pathum mi whatsapp status ania he status update zawa ho chu bathroom alu tin alo in khai ta ani anu le patian boral ve towa api hawin anaw tinen an khosame kani he status update khana thian pa pakhat kolei cha lo lu pui thin chuan va bia in hetiang ril ruwa put chan te so ta ani chuan khovel thak hlel na nei to lo thu te le mi tu ma har sat na ngai thak sak tu anom lo thu te lo hrila zandar som pakhat vel khan ama sei sa reply chhun zom talo ani tun lai thang thar te zinga kumlama no pang tak mani nun na lak mai hrelo sei turanom tanuk mai then khat chu chung ko chor chuana ina zirlowa wanga nun tleu lak lo te an nia then khat ero hre thiam tu an nei lowa wanga kho vela beidong anom bok har satna te luwa om lova lian luwa om lowani mi na mai bola wanga depression ane ani pon nui lovina har satna ngai thlak sakram shramang u khai nun beidong har sana tok tan pui ma mo ngoi kanom chuan thutluk na lo siam mai lo tur le khongai taka hemi number 708 584 4464 a zo inspiration te min lo be pop turin kan nge na cheu